Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatano nitete na mbere bwega ni ngukugwata ugeni kiri Nteto chietu cia Thaa Mugwanja na rwere tariki 30 mweri ni jwa mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chietu uria wari MCA Wego Gist nwe John Paul Kireria nethiritwe akimeneria mukandarathi uria unenkeri barabara ya kuma Kiandege gwita Mworoga haria ethiritwe akiuga ruji rwa akaribegoji baria bakaraga gaiti na ndi batina ruji rwa gutumira nyuma ya ruji ruru kwithwa rukigitwa ni uthondeki bwa barabara ezi na ndi akiuria mubunge Shadrack Mweti kwithirwa akigita na mpwe nikenda akaribethirwa bagichokererwa ruji ru mbere ganchokie nkado ntubwa barabara ya Kiandege mala mitungugu ila endete gwikirwa lami mpanka Thaa iji ni tuje barabara iji rire karikia kwijura igateithia muno antuba gaiti na antuba lugu bari mana gaiti. Ni migambo ya MCA wagatene Wego Gist John Paul Kireria akimeneria mukandarathi urone nkeri njira ya KK gwita Mworoga ikirwa rami akiuga nandi mukandarathi uju agitire nduji na antuba bogaiti bari na nkurukia mwanka jumwe batina ruji rwa kunywa kana gukunda. Last year mweri jwa 5 na aria uria barabara kwambia wikwa lami lunji roni rwa ntagitirwe lunji rwa Gikoi Mweru lunji rwa Gikoi Mweru lusavaga location 6 ndene Wego Gist na lusavite ana kuma Thaa iji kuma Kiandege gwita Nkugwe gwita Mweru saindi chionde batina lunji kagitaka laja muno na lunji ronene nontu pipe ile tukwariria tureria pipe ya inchi 8 kwithira gutina ruji mature ni jao Kireria na ugite antu miunda yao batari maidio bia ruji na kinyari ugandira ruji ruru agitwa gutiwe weri na kou akariba kou bati kumenya rugacho kwari na nukarungamira ngarama iu Thaa migunda yetu uti muntu arimite nontu bakura runji runi rwagitirwe na ni runji rwa inchi 8 na kinyere barabara yambagiria guti muchemanio jwetwa antu berwa atiri lunji ruru agitwa contractor akari replace pipe management ya lunji ruru kamite tongete lunji ruru bateta members babera lunji ruru kugitwa na untu lunji ruru agitwa ni babi members bukagula pipe ingi kai contractor kagita akagula pipe ingi. Muthiene Kireria na urite mubunge wa Southiment Dr. Shadrack Mweti gutonyera gategate gutigira kariba uruji rwao ruguchokwa ninkulomba bete muchemanio bese belese antu betu babere nuagachokia pipe iu nontu mpanka Thaa yantu bari mundune antu Thaa iji kagitaka nitwina ng'ombe miundene ng'ombe jetu itena lonje mwaka jumwe nandi nitulibate ikwa tulimite mboga na sukuma mpanka Thaa iji guti muntu guti mwekolo alimite gitunguru kwa wenja nontu lunji rwagitirwe na bari mundune kamitire tongeretie lunji ruru iteta muchemanio bamba kwelesa antu babera ula wakala tukiuga tula antu Thaa enough is enough tukunoga nimbira imwe tularia ukayo mutongeria mbira kuga nawe kanya rutengugi ukwe wakanya mwaka na ndijo kuthira antu betu batina lunji bamambe to bakirura lunji miulo na lunji runi twaito tiga tugwikira na lunji rwamba kunywewa kumego jige shigombunge ka Southiment nke report rate cia Weru rea kwarietwa ni mutugi kare nawe ntumurume umwe nethiritwe ichuritie ntere cia chuka kathakene kamwe barabarene ya chuka gwita Nairobi aria kuringana na koje ntumurume ujo aririkana ni mwitithia wa bikibiki na mwankira Thaa iji kaumo kawe gakwithirwa agichiuraga katamenyeka. na chatwethira gikundi gia antu bo twathukira umikimani twachatwethira ni muntu ecuritie nkingo riu ni unti kumenya na ati arekaria na guti muntu akumenya na gwecuria gwake ecuritie kamuteni kanono na ina mandibuti na kinyite nthi na maguru mairi na kuite customer tuthiete bwanje nuru ngukinya kwa mauru ani ambere kiasi nkinona muntu ari auka tumitini nione na customer ina kuite muntu ria kauma akiumagaga enda esuiria tuona muntu anate ko move bianjara akiriritio tukina runga makiasi
tukirungama tukinona nike ecuritie nkineta askari magari au ni arrest makinona kagari kamuntu kega muno na kamuntu gatima untu mengi atari gasagasa kila mtu nitumakite kila uko kio munthi kuona tutigitwo ni mwenzetu Ndevi uria turatwarithagia bikibiki nake ati untu akomakania ni kwiuraga twethirwe nyongete kila uko kio munthi tene na Thaa ino antu mena kishangao muno ni makorigwa ni mbi ina thina na ni mwana munini atatugwitikia le mukinyu miaka 25 gusagale ari manira magunas chuka ni wega muno ntu ni muntu arari socio na ntu ni wega muno muntu lia ena mauntu mao en koloni atigakirage namo. Tukitekera rugono rungi ni ati mwandiki munene wa kiama kia Mbas niwe Mugambi Manyara na ithukirite uria wari MC wa Bogeta East niwe Mwirigi Karinga na kumwira arite chiringi 10 yake kenda gutwika mukiama wa Mbas na mwirite atigane na Nteto cia kiama ati kumugambi ethiritwe agichokeria Karinga nyuma yawe kumumeneria kiumia kithiru akimwira ati gwitithia kiama gikibobwega. Kwingine ndondereka Mheshimiwa Karinga former MCA wa Bogeta East alio TV neje Weru akiwa kiama kia Mbasi gyakwire na ndikuona Karinga akiuga u ndona Karinga atikumenya uria kuga ndauga no mwanka mucokerie na mwire kiama kia Mbasi kiri imara berema kiama kia Mbas ti Karinga na Karinga tuwe mwene kiama kia Mbas. Kiama kia Mbas kina members nkuruki ngirigana kinye register political parties na aliobishi yetu aja miru last week ya inspecti ona registers yetu na ategona Mbas iba gucomply na sheria chionde cha kwithwa baipi amene kia Mbas na kwou ankwenda kwira Karinga na tuonie na Mbasi kaburi yeri tia kuwa ni kwire. Number 2 mtu ya Karinga na umira kiamene Karinga agitete membership ya shilingi 10 akirunga MC wa Bogeta East na kiama kia Mbasi na membership ya expire November mwaka muthiru kwou Karinga umire Mbasine na kwou gikukia wiki ejire na ndomba kuwa gikukia we politically kiejire nonto no mire Mbasine na indra iguru akiwa iri kinyauga ate ashindwe nonto bwa kiama kia Mbasi na ninkori atiri Karinga ugo gukurigani wa kiama kia Mbasi kina MCA 21 Meru County Assembly gishindi yundie na MCA umwe nonto babange 21 baba kurukire na kiama kia Mbasi patachinda wa ugishindwa kankwenda okwira Karinga ugwe washindirwe we Karinga nonto tengu yo litrete antoba Bogeta East na kinyantu kwe mwito ejire no tugite gukambira atwike amakia Mbasi twethera na uwo no thukirie rietu ria kuburu nonto mbeshiro nenkeri Mheshimiwa Kireito chire cheta One Fund milioni 70 utino cia kinya na antoba batwira kinya bukeya atia kinya bukathithia atia atugenga Karinga na kweri ba kuingire ugo wengiro nonto bakuria gwitira ntoba Bogeta East bara bakuthurite na bakanyaga gwita ngui ugi kira gyo tuma kinyaria manto ya Mbasi u akwari ya mathuku na mbite kwewa bioro na ya Bogeta East bira kwenja bia isindi classrooms ithirikari Meru County haria wa kioro akenya kioro kia ngiri 50 na kinyake rwakirie mitaro eruje rokondoria tubiachara tu itunanda kuthithia na thirikari kawira Mwangasa na kuno mwankaru mekia makia Mbasi kenda eja bioro biwenjaga Karinga tutina thina na ugwe uendelea kwenja bioro na gwitira antu ngugi lakini tigana na kiama kia Mbasi nontu ugo no mire kiamene kia Mbasi na kiama kia Mbasi gitio kwenda kairi.
Na bwakari kuma nturene mwanya mwanya baria barindene award ya rwire rwa rera ne bachumirite na kumeneria thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa ngabana Kawira Mwangaza bakiuga ne boririte methone jawe mono kirimantu jege witi na mbere nande bakimuromba rungu rwa MC wao kwiza na kwithirwa bakigitirwa witi na mbere ne kenda kinyabo bethirwa bagikenera witi na mbere na mirandi mwanya mwanya taguntu kungi ndene ya kaunti ya Meru. Bauri ambere Bruni akaribando njuru manjuru tamuga ina ntura ingi mwanya rio lungirite ntereji buriri rwarera bakimanerio tiwa nyuma na otijiro kaita muno ithirikari ya county ya Meru. Atuito kwenda otethia bobo nana mono na kiato kuga watu Meru nyatha ito kuga mandari kabati tego eto temero yato eje temero eje indegoro ingi mwanya tutekwera nyana tutera raisi wetu tuizure raisi twetha twendegoro mwanya Patu mandara ntoja kabati MCA weto tomona arongi kaunta assembly muerega nyajo kairua mbicha hiyo oma akara area skuma bara kwanda kuingiria mantoja nareko musanda ijore ajete najo kweja anto beto tutonera iyo ibona iyo njorota ene area tutiganire tu mono ne atongiria beto no ntu tubathuraga igitara muthia patuteyaniria tubeja kura na nkoro mora kinira mugicho buru batuturikanaga mbuga yoka yotekera janjireji na nyanga yakuli baba ndo bare aja ingutekia mtura na rugunyo aja tegwetekia baba ingira kana rugunyo aja no ndo yoka janjireji ke chamukirue cha barabara eje tokinyete makinya je to aja oje twarera gutumira milioni 30 na mbesa na mwanga na aro torinjireji tetereka te bikibiki tengare te anto ote gento kiomba gwetera ndara cere yongo twarera gutumira mbesa kithumba ere aria ende ote muntu mairinya gwitiona ngari kana bikibiki kuringana na uria ethitherwe bothoku bungire kana barabara ici ya mpanga Burundu anda ici ya rwirwa rera utungata ithina na batwiro kashukwa kaita buru kinyanithirwa kwa ndawa ntere oici dispensary ya njorota twererwe kuretwa ndawa na ntuo uga ba kureta ndawa be na ngavana ende oni no tindaje twende kuigwa ndawa ikuretwa ndaumire ndeto hospitali Deweta sibitari ndetera chef ni nderi utendawa na ndio wau daktari wato nasu yato oro karaga onejera na ndawa arome akundetwe panando kuma sibitari roire erodi center ira etweta farm kwa batu sibitari yato tena ndawa na iba menya bake ari orongo no to bategete ojo na korokera kwa kwaje tue ambora ndai igwanda ichire ajera jako ni onda na TV na ikiririswa otenda acha akinyera ndawa ina chiajera koramba ipanando twakunderwe che tona daktari ore kara urendi no okundete ndawa che tona panando farm koko tendawa otegento yakiu boni orongo bodero tenda acha akinya na riuntu moyo kiringavana office Kawira Mwangaza na MC Ontere Felix Kidenji kabati kaende ni ote konkomenya na ndo komenya nyamini nyeko no ndo tete wako kuona no ndo bote kwejo totethia no ngabuka ugera Meru ibotethia Meru etoreka twi na gwa tugote Meru tweterotero icioro ga tweterweko MCA mwere ga aromba kura uma koromba kura re ni nyanda mona mwere ga county ni mona TV ne akorokete na wange na aja nda mona nyaje twere nyibwega buga to alithire bobo eni na torekere eja totethie tutoga kithenji tuo nati otinda skumetera ndikiri nati otinda skumetera karembe iba umere itene natu iterango gerande anaro arongerere narete ndawa narete roje nato chugurikira ko nana beto achwere ngoge Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nawe ngabana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ne aritete mukana keri aritingoge bawe rwangine rwa ugima aria ethiritwe akiuga rwangiruru rutiangaratanu wa bobo ne kumane na Nteto iria ciethiritwe cikiumbuka ati kuri na tukenke turia twethiritwe tugikwa mwambirio ne jwa kiumia giki kumania na sibitari nene ya Embu kwa gastima. Niliweza kufanya uchunguzi na nikatumiwa report ile imetoka hospitali kwamba hakuna kitu kama hicho kilifanyika kwa sababu level 5 hospital iko na generators, backup generators 5 na zote zilikuwa zinafanya kazi mpaka stima ziliporudi the following day.
na zilirudi baadaye the following day Saturday. Na tuliweza kutoa barua ambayo mimi mwenyewe nilitoa statement ya kusema ukweli ni kwamba hakuna mtoto aliyepotea kwa sababu hakukuwa na stima, kwa sababu stima ziko. Machines kama MRI scan haziwezi endelea bila stima, na theaters haziwezi endelea bila stima. In fact, hiyo Friday kulikuwa na blackout, tulizalisha wamama 22. Na kwa hao 22, 7 walikuwa cesarean. Na uwezi fanya cesarean section bila stima. Kwa hivyo inaonekana kuna mtu anataka kuharibu jina ya Embu County, na ningetaka kumwambia anapoteza wakati, kwa sababu kama kuna mtu wako keen na number 1 champion ya kuhakikisha health services in Embu County are perfect, it is me. Na uwezi nitoa hapo. Lakini najua kuna watu wako na vita na sisi kwa sababu ya zile changes tumeanza kufanya kwa hiyo hospitali. Na pia tumesema kila daktari, nurse ambaye anafanya kazi level 5 na level 4 lazima afanye biometrics, achukuliwe fingerprints. Ndio akiingia kwa kazi ya asubuhi kuna mashine ambayo ataweka kindole yake tujue ameingia kazi saa fulani. Akitoka jioni tujue ametoka kazi saa fulani, ndio tuhakikishe mwisho wa mwezi tunakulipa kwa kazi ambayo ulifanyia watu wa Embu. Na hiyo najua imeniletea vita, lakini ningetaka kusema hivi: no amount of intimidation, no amount of negative misinformation will stop me from pushing my agenda for the health sector in Embu County. Itana mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na Nteto Nkuruki. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere mugu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthiribia tho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu kwega kwa kugura mantu
mwanya mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana. Ruterene rwa Ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na cai na bia kurumaniria irio bia muthenya, cai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gwita Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ingo kugwatogeni oringe kire Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki kamiti ya gutegera mantu jegie utia na kinya umenyeri bwajareza gwita na mbere ndene ya mitandao ne baugite kuombika Kenya baria bethairwa bakimuri kwa metho ni machine cha Worldcoin batona kinya 10. Aria nkuruki be kamiti eje yugite kiumia twetete bakauga ene Worldcoin eje baria bakweregerwa Kenya o kiumio kiu twetete. Did the organization, your organization, and I hope you are noting every question. This committee is made up of the PS Interior. This committee is made up of the DCI, the NIS. So what else are we going to ask the DCI which they cannot tell us? So, Chair, unless they tell us they're not prepared, during the course of your own investigation, did you manage to establish the real motive of the Worldcoin operation in this country? So because it is also important for us to know, because the government has been seized with this issue, the government has even stopped the operation. What would be the difference between how Worldcoin is collecting the biometric data, how they are using it, how they are getting consent from the data subjects? How is that different from the data I am surrendering to Apple, for example, or to M-Pesa? Is there any difference between the mode, the format of that biometric data collection, its use, and also its consent? This equipment, I think, is being it's been dismantled. I was privileged to see how it looks like. It looks quite sophisticated and needs further investigations by our team to understand what else it can do. Because my phone will just record my face as a selfie and so on and so forth. But that device, I say, is the size of a FIFA size 12 ball. I think it's about 3 or 4 kilograms. And they say it has got a 3D camera. So I can imagine, there we are told about 12 megapixel camera and so on and so on. This is a 3D camera whose specifications we don't know. It has got sensors inside which take some additional biometric information, like your temperature, your pressure, and others that we don't know. So we are really not knowing much. Only that from these discoveries on the go, we tend to believe that there's more to discover out of this, that it's not ordinary biometric data collection. Nabyo ikundi bia ontwere kuma wodine ya Muthambi biugite thirikari ya county ya Tharaka Nithi ne bati kurira ngarama baria bakauma ntere mwanya mwanya gwita MAUREEN ja ontwere ja uragate akenda kinyabo bethirwa bakionania ontwere bwao. Tonto twinaga tutaraumagara turaumira twaina Muthambi ka Jondodi twaina Mugona na twinite chuka tuona bure antu bakwinanga inde turaina kwina kuthiura ngiti na tonto kwina kuthiura ngiti tio turuga twacindirwe inde lomba lakwa ni atiri rikari yetu igatonerera tukiramba kumagara raja twakinya na ura ngiti ona kino kithoma tuthoma
tukona bule antu bakumba kuina wega ni tuli dancers na transition ni tulijaga mbere na kwirutaniria muno tulingiromba kero no kumbike kiado kiu kia urangiti anene bagatura iraniria kero no tuone ngari tukeja tukona mikirire mwinire na nikenda nati twacoka na tumba kwigemia obura begemetie na nikenda kagita kau kange kuringitio kanto ni badiete urangiti gikundi giki gitigatigwe ni gikundi kena ge kolo aini muno ni gikundi kena miaka mingi kiambirerio mwaka wa 2008 tuli aini ba muthambi nonto tiga turale athiru turale akuo tutaize no turiukie ontwire wetu no riu ni twambitie kuruyukia na nonto bakuriukia antu ko ni turiukitie ne betekera gutwira nau ora tukone bura tharaka inaga tuone na bangi bo bainaga na bura bekagira mikirire yao mibangire yao ona ngui beka ne kenda ati twacokana kagitana kau kangi tigatigwa nonto keja twina unjusu munene nonto bakuona ati tutulonyuma na ontwira oyo atire gitene tuukiritie atuthitie makatuukiritie no gatukira ngai ne wega nonto nkinya tukinyetie ne tweta kawe mukiru Nabo borisi ni bethirite bagitonyerera na kwangaratania mwingi juria jurari na muthuro ntere cha Kiambu nyuma yabo kwambiriria kuga batari wa ngarama ya gwita muchemanio ni jumwe ntere unabo MCA ni baugite ngabana wa Matangi aritumira kigina kia basari kuringa siasa antu agutethereria nakyo achiari baria bategu chiomba MCA baba bakioneka kinya kuigekwa ni seneta wa county je niwe Karungo Thangwa. Tulikuwa tumekujia basari na namba kubwa ni wenye hawajapata na hata hawajapata na hawa wengine wenye wameambiwa wako na ziko wameambiwa wapatane kwa maofisi zao kwa CDF huko, lakini bado watu wajaenda kama wameridhika, watu wameenda nyumbani kama wamekasirika. Si haswa governor kwa sababu ni Kiambu kuna committee za bursaries zilichaguliwa. Committees zinaweza kufanya kazi zao, MCA ni oversight. Kwa hivyo hizi checks ingepewa committee za bursary singefikia kwa sababu hata ndio zilitumika pamoja na watu wa nyumba 10 kusupply hizo form. Kwa hivyo sioni haja ya kuja mtu kusimama juu ya gari apigwe picha ameshika cheki ya 2500. It does not make economic sense. Tuko hapa katika kanisa la Membli PCA ambapo kuliitanwa mkutano wa kupeana basari na mpango ambao sisi tunakataa kwa sababu hii ni kuua ugatuzi. Sababu ya kuleta ugatuzi ni ili kufikishia wananchi huduma mahali waliko. Leo hii Weru sub county iko na ward 8. Ward zote 8 zimeitwa hapa kutoka Mwehoko, kutoka Keo, kutoka Gatongora na mnafahamu kwanza Gatongora imefika mpaka kule Mwalimu Farm. Watu wamekuja hapa wameshinda na njaa, hawajaweza kukula na kama mnavyojua kuna ward committees za basari ambazo zimeundwa kikatiba na kisheria ambazo zinafaa kuwa zikipeana hizi basari. Na ingekuwa rahisi kama vile tulifanya wakati ule mwingine, hizo basari committees ziitwe katika headquarter, wapatiwe checks, wakuje wapatie wananchi wao karibu na mahali wananchi wanaishi. You know, nothing should condemn the MCAs when they exercise their mandates, when they exercise their right to work for the people of Kiambu County. Yes, I know that there is an issue in our county and the governor is working in isolation. So mine is to thank the MCAs of Kiambu County because they have now started doing what we voted them for. Because the Kiambu County government is not complete. The governor has no county secretary, which is against the law. You cannot act as a county secretary, yet you have not been approved by the county assembly. The governor of Kiambu does not have the CEOs. He renews their contracts per month, and he has no ability to do that because he's a new appointing authority. All he had to do is to take the names to the county assembly and have them vetted and approved. In Kiambu County, the house approvals is not happening. People are not building, you know. Nothing is happening. And you know, construction, like the one you're seeing here, it creates jobs for our youth. So when you don't approve for anybody, then we are not building anything, we are not providing jobs. So mine is to tell the MCAs, I will support them where I can, because of course, following the law, following the due process of the law.
But if I was Kimani Wamatangi, I'll be a worried man. I'll be a worried man because the history